lenja mawebuka ngeke uyithathe noma ngakuphi sizwe Nkosi lenja ayisanakwa ngiyacabanga ukuthi nokudla izidlela ngoba ijojo emzini yabantu ngitshele omunye umntwana ngathi sikweletu is better than me sikweletu ungcono kunami ngitshele kanjani ngisho ukuthi yonke into abayishoyo abantu noma bangithuka noma beshoyo ubokwazi into ithathile ubothi vele usikweletu bengalindelani usikweletu sikweletu nje so wonke umuntu odecide ukumelana nami ningamjayela ngamezilutho ikhona into ongayilindele nje usikweletu siyezwe Nkosi nanoma yini othi mawubuka ungicabangele yona kungaba ukubheda azi ukuthi usikweletu ufanele ukubheda inje so ma usikweletu engcono kunami how much more me Jesu phela ongithumele kuleli lizwe ongaziyo nokuyena mhlambe oyokhuluma kangcono ngami akekho umuntu engimlindele athi ndoda wenze kahle because sikweletu ayikho into engcono ngayo siyezwe Nkosi noma yini ongayixhayeka ngokwazi umuntu bakufika umuntu kwene exhayeka ethi u1 no2 no3 esodwe ubokwazi impela umphendulo yini bengayilindela enje lokho kushoyo kunjalo mawuhluleka ukuthula ovela ukuthi ayivele nje eqothukile ilindele ukufa nanoma yini saphinda futhi ngithi sikweletu ungcono unami cela siphaka sibala meshetu siyazwe Nkosi laba abaphumayo ngabe singaphazamisa bayahamba ngakhathazeki ngabo kade beyoSunday school sebeyagoduka siyezwe Nkosi ongenayo transport okungcono ngazama nemali nami ukugibelisa eso lomlayezo ogcina sesikole Jesus ongadli fanele angadli ngoba yini ongayidle enjweni enokhwekhwe siyathandaza manisizwe Nkosi yes Jesus kodwa nginekolelo yodwa ukuthi uNkulunkulu namhlanje uzokhuluma ngezwi lakhe ngiyacela ubamchelisa sekomba azothandaza sisizwe Nkosi oh yes Jesus bayet bayet noma ungathethi oh hallelujah bayet ngofuna kufanele wena inkosi amakhosi wena namandla phezulu kwesitho sonke baba kuyotafuleni lakho manje isikhathi sesilapho ukhuluma wena baba kanti inkosi sezwa amaphimbo abantu sesicela namhlanje ukuziphimbo lakho ngalomzuzu Nkosi sicela ukhulume wena phezulu yonke imimoya ngisho njalo ngithi lalela izwi likaNkulunkulu khuluma Nkosi nje ukuthi Jesus thina sehlala ngezansi njengabantu
Sizolalela kusukhuluma kwakho, sizolalela ukusho kwakho. Sehlela ngezansi baba, sehlela ngezansi. Oh Jesus. Moya wami uthi yebo, uthi yebo, uthi yebo, moya wami uthi yebo, uthi yebo, uthi yebo. Ngiyacela Bishop Jehova igama lakho siyabonga nasemini ukuthi uzokhuluma phakathi kwethu ngezwi lakho siyabonga ukuthi ukwenze wakhemile phakathi kwethu uzokhuluma ngayo inhliziyo yakho siyabonga ukuthi uzosigeza imphefumulo ngezwi lakho ngoba utheni isigezo futhi kawuthe alibuyeli kuwe lingawenzile umsebenzi othuke wona siyabonga ukuthi lizosebenza impilo zethu lizosigubula sifana naqala siyabonga baba egameni likaJesu ngophela umhlobo lomoya onokumelana nezwi lakho kulethabo ngegama likaJesu bongameli bobumnyama balethabo in the mighty name of Jesus in the mighty name of Jesus ngiyabonga Oh yes, hallelujah. Oh yes, Jesus, hallelujah. My God. Hallelujah, hallelujah. Mighty Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh hallelujah. Ngicela ukuthatha lethuba ngibingelele bazalwane egameni likaJesu. Ngiyabingelela kakhulu baba wami and my mother, the Grace Bishop egameni likaJesu. Bingelele obaba befundisi abakhona bonke nomama bakhona. Obaba abashumayeli, baba abavangeli nomama bakhona bonke. Ngibingelele bazalwane abasha insizwa neintombi zakithi nabancane egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Amen. Baba uhlezi ngime phambi kwenu umntwana kaNkulunkulu sindisiwe ngiyakholwa hlukene nesono alibonke igama likaJesu. Bazalwane ngingumntwana kaNkulunkulu ngiyabonga nethuba elinjenganaleli bazalwane ngingomncinyana akunqatshwa ke muthunywa abadala besifike thina ngeconference ka Sunday school kusukela ngolesihlanu ukuthi la silokwane sidla nje bese sithi sizodla isidlo sasekhaya sigodukele kanti uNkulunkulu uhlela ngenye indlela. Amen bazalwane. Sizovula amabhayibheli ethu ke bazalwane siqhubeke egameni likaJesu chapter 25 incwadi ngokaMateyu intombi ezilishumi. Ngicela futhi sivule azongifundela sicuphe no chapter 4 second Korinte besibili chapter number 4. Lezo incwadi nje sofunda amavesi ambalwa. uNkulunkulu kabazalwane uyisizile impilo yami wangawukela ebusheni bami. Hey baba Bishop ngiyakhumbula noma ngisafika kuthile igama lakhe ukuthi umuntu wayexeka nje engazazi kodwa enadade yangaphakathi ukuthi uNkulunkulu ngiyamazi ngisengiphendukile kodwa engalazi ivangeli ephendukile nje. Amen bazalwane. Kodwa engalazi sisivangeli enomdla nje ukuthi kodwa ngiyakholwa kodwa inqubomgomo yokukholwa engayazi sisi. Fika baba nomama basifida bazalwane basifida bazalwane iproduct yabo ngiyamkholwa uNkulunkulu bazalwane egameni likaJesu ukuthi noma umuphi ohlele phenduka uhlezi nginethemba lokuthi meyibambisisa kahle into efundiswayo angeke azageje angeke azalahleke. Alibonke igama likaJesu. uNkulunkulu wongithola ngisezonweni ngijolela njengabanye ngidakela njengabanye
ngishuka insango yami njengabanye abayishukayo. uNkulunkulu wangenzela umehluko bazalwane. Wangilanda labuya ithemba, wangilanda ehlane sabuya isimilo somuntu omusha. Ngama nganika ipulpit ngashumayela uJesu futhi ngesikhathi abasibona ukuthi sengingashumayela. Amen bazalwane. Kuze kube kalokhu bangcwela ngaze ngimbone kwaJehova emotsheni. So nezinto ezikhulunywa lapha bazalwane zinkulu ngohlobo olumangalisayo. Amen. Mhlawumbe ngikutshela ubufakazi bami kafushana. Mina sangaka ngoba sashunyezwa ubaba engakofika. Manje ubaba simazi futhi kuthiwa samfonela umama sabalathi. Kodwa futhi basiphethe na. So mengabe sokufika lesikhathi lesi season, i-dry season bazalwane, neyokulingwa, waphuma umphathi wethu. Mephuma siwenze njani? Asimazi nakahle ba ubishop nomama sibasha kulento isemnandi manje sibona okanzima bazalwane. Ngiyakwazi ukuba phakathi kwe-church split. Ukwehlukana kwabantu mina ngiyakwazi ukuphila phakathi kwakhona la ngeke uze wazi kube esiphi isinqumo ongasithatha. Obabili labaphathi abathanda awazi ungenza kanjani lento ingenzeki lento enzakalayo. Kodwa manje kusho ukuthi kumele decide ngoba yohlangena khona ofanele usale kuye. Hey bazalwane ngiyayazi lento. Ngifisela omunye umuntu. Uright lo iphumela yedwa ethi mina. Yabona bazalwane kodwa la besibaphethe ngakhathi ngiphuma siyabalimaza bazalwane. Bangona sabelazi iqiniso khona ezifikayo ezithemba uDlezi manje uDlezi mephuma uziyalimala awuba bishop zomthini uDlezi zomthini uDlezi uhlala ngasekhaya mengabe ngithi ke bishop uDlezi uzoshumayela milana bazalwane ngiyayazi lo sathatheka isinqumo sahamba nomphathi sahlala eyikhuluma into base ngiyashumayela manje intshumayelo yalawo yenza ukuthi ayina Jesu ke manje okungcono ukuthi sikhuleke iyahlaba nje iyashaya nje ikhuluma umonakalo wenzakela njengoba kunalento akupheli inyanga nenyanga kanti uJesu somsutha nini. Sathatha isinqumo nodadewethu khona la ulungu khona umndado ongekho sathatha isinqumo ngangena segona soyinyanga sifonelana. Sathatha isinqumo ukuthi okay sizoya kuye manje umphathi siyobika inhliziyo yethu kasithandi lento yenzakalayo. Akuhambe kuyocelwa slow ukuthelelana kwamanzi. Umzali wethu naloya sesikhulumela ukuthi mangabe ingavunywa leyo siphindele ekhaya. Sahamba okhulunywa naye khaki ngekho ilanga le meeting avele ngangabikho bakhuluma labazalwane baqiniseke siphindela la ngikhona ngegoli. Wona umsebenzi angakuthola unzima nokubuya thakathi hambani bazalwane baba bebabili bazalwane nanibabili lo babebabili emotional bazalwane uyayikhumbula lento bahamba bebabili bazalwane bebefika bathola amagama anzima bani banifuna la khona amantombi abafana akho bafana la niyibona bazalwane sizama ukulungisa sizingane kodwa kwanzima. Ngizama ukuthi ke baphathi bami uma ngabe unesinqumo sokuthi uyahamba angathi ungayihlela ngempela into yakho ngoba kukhona abalimalayo bazalwane. Halibonga igama lika Jesu. So ngiyakwazi ukuba lapho bazalwane manje ke ngibuya ke ngithindiswa yini lena ngizokhuluma ngento ezikhulunywa la kunomfowethu ofikile wathi lento ningayilahli bazalwane nofa. Baningi befika besho njalo bebona uNkulunkulu emkhulu kodwa ke futhi nathi the reason singasuki ingoba asazi soya siyephi ngoba amazwi okuphila siwathola la. Alibonga igama lika Jesu. Manje ke eyibengcono kunale engaze ngithi ngiyabuya. Alibonga igama lika Jesu. Asifundeni ke bazalwane bengifuna usho nje lawo mazwi ukuthi ngiyakwazi ukuba phakathi kwe-church split and it's so dangerous. Abanye bayawa sabanenhlanhla nje singaqonywa sibe nentombe babe namasoka sahlala phakathi kwalowo munye phakathi kwalolo bomvu kwaze kwa right. Khumbula ngifika ubishop ngakhala ngilahla kuye ngisekhaya lapha nabazalwane kwakumnandi ngolonye uhlobo kodwa ngimunyu bazalwane ngibuye eGoli ngijabulela nokuyobona ubaba for the first time. Amen. Angathi ngatshela nokude ukuthi mefisa ukuxolisa awubuye nje xolisa noma ngabuye ezokhotha
umuntu owenzile into wrong bazangathi angabuya azoxolisa ngoba le bandla elika Christ amen basalwane asibone okubi thina singasuka sibone wena ohambile ukube manje angathi angabuya azoxolisa bese hamba ahambi kapi alibonke abana Jesu siyafunda ngeke Nkosi siyibandla kaNkulunkulu siyibandla kaMoya bazalwane sinenkonzo uKristu Jesu asenzela yona wena uzohlabelela athi kwahlala phansi kwahlelwa khona ngempilo yakho funda ngeke Nkosi asiqalela kuka Matthew ngifuna le ndawo le yaThabiso la sesihambile verse 10 Sifunda kanje verse number 10 Mfanekiso wentombi ezishumi verse number 10 Zisakuthenga wafika umyeni ezazilungele zangena naye emshadweni ezazilungele zangena naye lezi ezinye zisakuphi zisakothenga Zisakuthenga wafika umyeni ezazilungele zangena naye emshadweni kwavalwa emnyango ngasemuva zafika nezintombi zathi Nkosi sivulele kepha waphendula wathi ngiqinisile ngithi kini anginazi ngakho lindani ngokuba anilwazi usuku nehora ngakho naye ke yokugcina yambazalwane kule ndaba ngakho lindani ngokuba anilwazi usuku nehora sine example ngenhla ukuthi babeyolinda kodwa bangaphatha okuthile amafutha zange babe nawo belindile bebabona abanye bephethe amafutha bona baphatha izibani zodwa angazi kwakwenzakalani kubona kodwa bese belindile bese kuzofika umyeni kwavuka ukuthi amafutha wekho bawafuna kwabanye abanye bathi ufuna nawe chaphela hambani yothenga isikhathi sekho amen basalokhan kwathi ukuthi isikhathi kanti siphelile bathi besahamba bafuna wafika umyeni isothi bazalwane masipasopingosi ukuthi sicabanga ukwenza izinto ngama last minute asizona thini selelesi esasinda ngo last minute last minute owabantu abathile manje wena ungeke uzewona ngoba nakucabanga ukuthi uzowuthola last minute Jesus manga uthola last minute alibonga igama lika Jesu asibona abazalwane abo last minute singabantu bokwenza inkonzo asifunde chapter 4 ufuna uhlale phakathi nami khona ngizophumula kule ndawo chapter 4 2 Corinthians from verse number 1 uPaulus ubaliva ngesibili verse number 1 ngakho lokhu sinale nkonzo bazalwane njengoba sahawukela njengalokhu sahawukela asitangani ayikho esikhathazayo ngoba sinenkonzo esinayo siyayi-understanda sayinikwa le nkonzo saphenduka azange sivunyiswe sayivumela thina njengalokhu-ke sinayo le nkonzo eyethu eyami eyakho mhlazane sokuthi wena eyethu kuphela kune-problem lapho eyakho makhona umonakalo kuwe nawe ngoba eyakho nawe ngakho kusinale nkonzo njengoba sahawukelo asitangani kodwa sizilahlile izinto ezifihliweyo zehlazo silahle ngisho nezinto ezifihliweyo zehlazo ngenxa yale nkonzo asihambi futhi ngobuqili kule nkonzo asiphambanisi izwi likaNkulunkulu umoya usifundisa ukungaliphambanisi izwi lakhe kepha ngokuvezobala iqiniso sincoma kunembeza wabantu bonke ukuveza obala iqiniso sincoma thina konembeza akekho kumele aqala singobe sincoma kuthina konembeza babese abantu ngaphandle bathi uyakholwa lo mfana uyakholwa lo baba lento iqale kuye wayihlola wamayinaza zonke into engadingeki ngenxa yenkonzo hayi ngenxa komfundisi wami babukhona kodwa ngenxa yenkonzo phakathi kwami inqoma mina lekushukela ngokwehlukana nezona
wetla sinqoma banembeza ngenxa lokho khona la sifuna ukugcina khona ngeke uma ivangeli lethu lifihlakele hayi problem yale nkonzo uma ngevangeli lethu langelafihlakala lifihlakele kwabalahlwayo wenza njengabantu bezwe wena ulahla thousands yabantu ngenxa yesigebengu somzalwane thandaza yiko sizwe lakho namhlanje kama bankosi ukhuluma ngalo nangumkhonzo wakho mina phambi kwethu befihle kuNkulunkulu wethu angwane siyakuzwa kanti ukhuluma ngalo nangalizwi lapho nembathi konke mayesitha ngabi nawamandla ngabi nalilungelo manje sinkosi ophilayo the mighty name of Jesus Christ amen amen sikampezana ufunda kahle egameni likaJesu obazalwane hlalani nilinde bazalwane hlalani nilinde bazalwane ngoba ihora nomzuzu awulazi omunye ucabanga ukuthi uJesu uzobuya zolanda ibandla ukhona asazi hlenze kusazi uyahamba manje ukulinda kukusiza noma ngabe ngakobuyi umnikazi webandla ufe wena ukhona la kusiza khona ukuhlala ulindele ukuthi masifike emlindelweni sifike sikhulume ngento eyiqiniso singakhulumenye sithi ihlobo ngoba sokukhuluma thina ngawe kahle kanti bakwazi ngeke indlela alibonke makaJesu manje ke bazalwane ngikhathazwa into eyi-1 yokuthi abantu bona kanjani benenkonzo enjengalale le nkonzo kwenziwa ama-preparations before inkonzo ilethwe kubantu kwakuba ne-meeting ekhaya ezulwini amen bazalwane umuntu uKristu Jesu mhlazana mbona nomzana uJohana kwakufunakala umuntu ozokuvula izimpawu zolaka ezisikhombisa zolaka kaNkulunkulu bangatholakala ezulwini tholakala emhlabeni ngaba ngaphansi abakhonzwa abantu bazali akazange abekhona ovuma ukuthi ahlanze abantu amen lento yahlalelwa phansi ezulwini bazala wakhala uJohana mekhala ningela amalunga lathi ungakhali uJohana ngokuba inqobile ingonyama yomndeni wesizwe sakaJuda kwanqotshwa ezulwini ingakafika emhlabeni usafika uJesu uzoqedelela umsebenzi wakhe umpostoli Paul kungathi mekhuluma umvusela amazwi la khuluma khona athene kunye ngikwenza ngikhotha ungasemuva ngilulela kungaphambili ngijonge ebugomeni ngibheka ukuthi ngingakubamba yini engakubanjelwa inkosi uJesu liyamazi umuntu onjalo ojonga ukuthi ngayenza ngento ayenza ngiyafuma yini ukubethelwa ngenxa yakho sinenkonzo bazalwane sayinikeza sinenkonzo bazalwane esiyinikeziweyo yes ivele ezulwini yeza kubantu le nkonzo bonayo hlukana nezono ifana kuyingoma wena ngaphakathi uthi silahlile into zehlazo zifunani kumzalwane ngoba umzalwane umuntu okuhlala namafutha umuntu okuhlala elingene ukuthi ngenzeka noma yini haleluya umuntu okuhlala umuntu ongasabi ukufa haleluya vele is well prepared she's well prepared haleluya ukuthi angafana nomilini ngoba unenkonzo ngaphakathi kwakhe le nkonzo bazalwane engavela yangena ezweni abangawafika abantwana bakwa-Israyeli yangena yathola uRahabi umdayisi womzimba wathi uRahabi ukube beningabona abanenkonzo ngeke ngihlangabeze ngimsize kodwa ngibona inkonzo mningi usiqwayizi wayekuqwayiza for a certain time waprotecting of the God ethi ngibona inkonzo yenu le nkonzo ayicalanga ngathi bazalwane futhi ayiyuqedwa ngithini it's either you get finished noma yona sonke yaphela evangeli lafelwa abaprofethi babethelwa enkonzo monayo uphethe umhlazanefa wathi ngicela ukubethela kwami ngoba ngimisele nokufa yonke into engiyicelayo kwayenqela le nkonzo kanti ngibethela ngibhekise phansi imilenze yami ibheke phezulu abantu bale nkonzo oJohane balahlo bekhishwa umehlo ePatmos kanti la izobona khona into zemfihlo kamoya mhlawumbe kube mina nawe ngabe ngagive up uma ngabe sekuthiwa kuzokhishwa umehlo mhlawumbe lihleli i-1 lali-enough ukugive up abamshumayeli kodwa la madoda agive up zangagive up lutho wanqabela ukubulawa bamshiya bethi ufile kanti uNkulunkulu uzokhuluma naye sikhuluma ngabantu bale nkonzo kunobufakazi bowaPawuli lathi kathathu ngisemanzini amen bazalwane bangishaya ngelinye ilanga bangishiya becabanga ukuthi ngifile kwafika ibandla
kakuhle kwaliphansi ngiliqoqethile ibanga lawo manje sengiyanikela athuka sitebesela isiphiwo esikuwe esabekwa sikubeka izandla ungavumeli lapho uyadelela ukushabanga ngoba uTimotheo ngiyahamba uzosala ngale nkonzo ungavumeli omunye kwabhuluka ukujana lamfana wentombazane ezodlala ngawe uphethe inkonzo engaka ngaphakathi ungavumeli problem yami nayi futhi ithi inkosi ngentela ngompela abaKristu benikele emzimbeni benjani bewunikela ophilileyo nothandekayo nobongeka uNkulunkulu abesethi-ke ningalingisi leli lizwe kunalokho mkhukhula isimo sengqondo ibe yintsha amen basalwa sihamba uthi ibe yintsha ukuze sikwazi ukuhlolisisa okuthandekayo nokuhle nokuphelele kukaNkulunkulu sizongazisa